Dagajing temu ban pensuk ya galit kawan, bat ikakit kaba jong Paidbah, UMLA ke Shillong South Constituency uba Sanbor Shullai ubalong ru Menteri Sarkar. Haga kharwai terik uno apra ula Plie Paidbah ki Tylli Surok ha Shnong Lower Lumparing, haga balairan lang u Executive Engineer ka Tanat PWD uba si Kharmudai, kinongkit kam Shnong bat ki Paidbah nong Shnong. Kini ki Surok bala Plie ki kentup iko ki Surok rong na dong skul syadu dong siej, bat kawai ki Surok do bilat ha dong ranap Haka baga jinglot kalakot syaka arglor tam. Kino ngalam Shnong kilapan pau bagi Paidbah kilamat jing namar brosh kata ki kali kemla ban poish do sya pelau yeng. Nrai daga jingyo iki Surok betamai kala ajing mentoy shibon yaki. Uba Sanbor Shullai habakaran daga jingyalang ulai kublai kerpang ya kitra jaka ki bala IA ke jaka ban snai ke Surok naga benta ka bit ka biang jong barok kinong Shnong. Ulong bakung UMLA kathan ulat he ki babon ki kampen roy ban penurlong ki jing ang nut jongki. Bat ula kentui ki Paidbah bakinom IU nreken ai ke jing kersan lam IU bo undang la ban tresyo khamba. Tekaner usau pesan sedem biya ut. Kata ke Surok Sanbor Shullai rut bopi yarai na kasinong balada uba Sanbor ki tarai bo numla ba Sanbor. Menora te ke Surok. Takana ki lakan presino balada ula ngin na kasinong ngin agar tengah Sanbor Shullai rut. Tukumno jogu berula pila aya mentra. Tementah kajing keli golong sau perusahaan telik sedem pia ut. Nadu studium Surok lenti sengkian ka kawa mensua pia ut. Wat nadu kapor kadang lo misi. Bekerdu ba kadang ranap kadang skul kadang signal lor pare. Mentah pila ya pahu ya ka balai sau perusahaan telik sedem bat pia kerdu Tengah ngasusim tangkana gawe kabang ideal skul kabang pengia puli mo. Kajih kai temen. To ai kitu ki bakaran ben ko kini aikit 2% siko